Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo ni Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kaseng Khasi Students Union nong Thamai Circle hak khandai trek mentabna Jembang Rajar Arpau. Kalano senyang daki marbam sigi longgieng ki baduna kayo kakon. Ki basong basa hak isnang bapera-per ki baha bapo ka nong Thamai pelon barokaway. Kaseng KSU kala sami kini kila jerap hak ni kasngi sigi longgieng bapera-per. Hak bala sakilang ro daki nong ilam snong bat kiwi-kiwi. Try na po ng tagang ibala nong puni papanuan maayang tagang sinay yakini ki kaseng KSU. Kepelawan sakmat manterwai di katukan ni longgieng wat ada itu tang katukan ni rupa melawan air lurus dari kalau cekerku. Pat ya gitu ba don kam sisai ini tinggaram. Ke hani ngapor ngai kuplay ai ba Eric bodairu o member jong kanika sengkimi isu lantai bodairu presiden jong isu mai unit. Te ni ke subhai diga ba katin duki bula kawai hi te ngam nang isu ngasu ai tang isu kuplay hi ba ka jo ikane komiti jong iru ba ngangek scam ba ke tingan ki galong jumutoy ba play nang ku yipi ki kam jong ki di perkhat ki na kumandur susu uno perkhat ya khamtam yani praja kendreu kumhani por te tang itahi blesbun imsem isu long live ki isu kalian kaseng lasim mekanik sinjam bat ngayo kan sam kat kaba ni nakalian ka seng ila di bori barit demi ina pasang sam bithan ng kumahi brokaway ban mentas ni ipoy kadong joki ba ngitskan ba ijingai gidongi idei tang barit ndai ilong pat ijukurku ban ngitskan lu ba nangis kemat intang ya tri ringkat bagi dong bagi snong bagi sengsamla bagi senong kemi kenang ba ini ya yo bani trilang abadon kum gini ki sing e kiba ngi kandu nanum bud kitin kan nomor ba kaditan ka jingirap kaba ngi nakalian kaseng ni ban ai dengan ai publish bun ya kador bardong ru kala asyikya ban pembit pembiang nam tadi ini ginok longin kiba kinsayo igini ki jingirap kami kapor. Mandelin tonggo. Mandelin tonggo. Basta